سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما يتخونوا السنة كتكونوا ناي وتر من يتيو نايلو مارستين نفس وكفنا بفلاي دما ندك تبعتيو كامتن لعلي زقدس حبريتان فلتتنا هنري إذا قد دايزي أبز حلفة 3-4 عمت بحلفنا نقول قول زخيز زلو نكت عالنت ناي دك سبات بفلاي دما أنا حبشة كيف لتنا يخن كيت كلنا كساب كنديت أقام كم تعلنا هم زغل أب حضارات يخون أب كت عالنت ناي سدرا بيتاتون عبت الواكل وزغل هرمونينا هنري سو እቲ ሆርሞን እንታይ ምዃኑ ንምንታይ ከም ዝጠቅም ኣብ ኣወዳት ራይ ዘይኮነ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ተራ ናይ ፆታ ርክብ ከምኡውን ኣብ ካልእ ክፋላት ናይ ጥዕናና ክኢላታት ናይ ጥዕና ክነግሩና እዮም ፕሊዝ ነፍሲ ወከፍ ቪድዮ ዝተፈለየ ሓበሬታ ክትበናያ ላይ ግበርዋ ክሳብ መወዳታ ተኸተልዋ በዚያ ክንጅምርና በዚ መፅናዕታዊ ሓበሬታ is a catastrophic decrease in the levels of testosterone in men in today's generation. The typical 64-year-old in the 40s has the same testosterone as a current 22-year-old. So why حد عبي حبريتا بزوان زترخيب زلو دك تبعتيو كاب أربعتات كساب حجك ما تخلو التستوستيرون زبحال هرموناتهم إنهم قلقوا يخيدالو 1% عامت on average لمو ودسوسان أربعتنا بأربعتات أفشان شاتي من أربعتات زنوبرو تستوستيرون ليفل عقم مالتيو لومي دك أسان كلتن كندو يبلو من نشتي كلها بزح زي هرمون زي كلو كاي زقبع إن عبخاخت كيت كلها نريينا سنحيلنا لو مجن إذن توم ناشتو كساب كندي تساقم نايز هرمون زي قاتي مكم زلو يعبرالو تابيز متزلو انتاي تساقم نارانا يخن كيدينا. Why is testosterone so low? A lot of it is our diet, seed oils, processed foods, a lack of sunlight and exercise all contribute to low testosterone. There's a lot of chemicals and heavy metals in a lot of the products we use, our clothes, but it's affecting testosterone, and this is a very, very bad sign for society. We need high testosterone. It is more accurate to view testosterone as synonymous with your health. Like the higher testosterone you have, the healthier you are. እንታይ ይብለና ኣሎ እዚ ቴስቶስትሮን ዝበሃል ሆርሞን ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ ናቱ ምንቁልቋል ድማ ኣብቲ ፀገማት ኣብ ፆታዊ ርክብ ኣብ ፍርያምነት ኣብ ካልእ ጥራይ ዘይኮነ ምስ ጥዕናና ድማ ቀጥታ ርክብ ዘለዎ እዩ ብመንፅሩ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ተሪኻዮ ብዙሓት ኣወዳት ናብ ደቂ ኣንስትዮ እናተቐየሩ ወይ ከም ደቂ ኣንስትዮ ዓይነትና ክኾኑ ይመፁ ኣለዉ ኣከዳድኖም ኣካይዶም ኢቨን ስትራክቸር ናይ ኣካላቶም ዓፅሮምን ይብሉ ኣለዉ እዚ ድማ مقدال نايز هرمون زمخانو بستفلالي فاكتورز دحان صنعيلنا كرينا حدا بحدا مجمريا دكواتر كلته كعلو خلو بزعبا زو داي زاب انترفيو زغبرو كنغروينا دحريو ان ديتيل نارانا كيدنا. Research has suggested that testosterone has declined about 50% in the last 50 years. Sperm count also has declined about 50% in the last. انتاي بلالو ابز حلف 50 عامت سبرمناتنا قصرنا سبرمنا دك تبعتيو ب 50% قديللو بتعمي إذا سنبدزي كم دما أتي تستوستيرون زبحال كفاءتي هرموناتنا دما بخندو قديل اللي يبلونا له سلامنتا يجي بحرف أفكبونهم in detail حدا بحدا كرينا تنهلنا. Last 50 years. What do you think is responsible for the decline in testosterone and fertility? What I've seen in my generation is stress. Stress kills. 300 years ago, our ancestors were herding sheep, and you would have a brief run of adrenaline if a wolf came by or an opposing tribe, but it wasn't everyday constant. Chronic stress is it's a hammer to the body. The قدامي مغنيات ناي زي مقدال منقلقال ناي تستوستيرون انتاي بالنسبه له حدا كابتم قداموت زي قارص ጭንቀትን ስትረስን ይብለና ኣሎ እዚ ስትረስ ድማ ኣብዚ ሎሚ ብፍላይ ንዓና ንሓበሻ ክሪኦ ከለኹ ድማ ካብ ካልኦት ንላዕሊ ስድራ ቤታትና ፍቆዱ ፋሕፋሕ ኢሎም ብየማንን ብፀጋምን ዝቅስቅሰና ናብራ ሓዳር ሂወት ኩሉ እዩ ስለዚ እዚ ተራ ናይ ቴስቶስትሮን ምንቁልቋል ኣባና ገኒኑ ክህሉ ከም ዝኽእል ብፍላይ ኣብ ስደት ዘለና መፅናዕቲ ዝተገበረና ኣሎ ግን ኣይ ሆፕ ክንጥንቀቐሉ ዘለና እዚ ምክንያቱ እቲ ቀደም ዘበን ኣብ ሕርሻኻ ኣብ መጓሰኻ ከለኻ ኣጣልካ ከይብላዓኻ ከብትኻ ከይብላዓኻ ይንሱ ግን መዓልታዊ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ደቂቕ ዘጋጥም ኣይኮነን ሎሚ ግን ብኩሉ መዳይ ብስድራ ቤታት ብናብራ ብስራሕ ብትምህርቲ ብዝተፈላለየ ኩነታት ውግእ ወዲ ውግእ ክንደይ ጭንቀትን ስትረስን እዩ ዘለና ስለዚ ንሓን ንስማዮ simple version is the fight or flight mode is very different than the
the parasympathetic mode that where we're going to be thinking about reproducing, repairing the digestive tract. And the theory goes that if you're constantly in that mode, well, then you're not going to be producing much testosterone. It's the preparation for, so you grow that muscle so you're ready when you're threatened. إذا مخرزين وتهم قطباو هيوتكم كتكيرون نتدليو مجمريا نجنزبن قطبان كنرجوه كلالنا مخنياتو أبزي ردانا أبزي نفلطو كنعوت سلزين خل كالاي كم تم عوتاتنا قطبان يجنزبن كم أتون فليتنا كم تنسوم ينفس قبروزلو أبت سكتر سوم ينفس قبروزلو كنجبرالنا سالساي عوتاتنا قطبان تطوع يبلونيهم يا أخلنا يبلونيهم نحن هذا ما كم أتوم كسيلنا أب حدش سكتراتنا أبتدنا يقدم سكتراتن ينفسنا جبرنا كنكيد علنا نزو كلك حجزوكم زغل بفلتاتكم بتكبر كورسات علنا أب كل مدينة هيوت فليكم سقوم تنغط وزدما كحجزوكم يو تتغاملوا قبلكم يدلي. Thank you very much. Here's 5 signs you. So حجي انت كنرينا انت بوتن كنرينا حجي تستوستيروناتنا تحوت كم زلو بخمي نفلت ويصبق كم زلو بخمي كم نفلت حدا بحدا كحبرونا بليز تخالي من البات تي بعمقات مردا قسيل خنبصحو نخلينا እዚ ጸገማት ኣለና ድየብልናን ከነስተውዕል ክንከላለና ፕሊስ ላይ ግበርዋ ክሳብ ሞዳ ተተኸተልዋ በኸመይ ክንከላኸሎ ንኽእል ድማ ኣብ ሞዳ ተቀርበልኩም እየ Boys, here's 5 signs you've got low testosterone and what you can do about it. Number 1, you've got high levels of anxiety. Number 2, you've got low energy levels. So ገለ ካብቲ ምልክታት አንዛይቲ ማለት ከምዚ ጭንቕ ምንቕ ምባል ወይ ከዓ ዝኾነ ነገር ፍርሂ ገለ ከጋጥመካ ከሎ ማለት እዩ አንዛይቲ ትፈልጥዋ ታቃል ብትግርኛ ፕሊዝ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ትራንስሌሽን ግበሩለይ ካልኣይ እንታይ ብላ ኣሎ low level of energy ሓይልኻ ኩሉ ግዜ ድኹም ዝኾነ ነገር ክትገብር ዘይትኽእል ጽኒሕልና እውን ክርየና ጽኒሕልና Sleeping a little bit too much, just feeling a little bit low on energy. ስኢልካ ትድቅስ ወላ ደቂስካ ግን ኤነርጂ ትረክብን ኢኻ ትድኻማ ይወፀልካኒ Number 3, and I can relate with this one, low to no sex drive. Number 4, እዚኣ ድማ እታ ቀንዲ መለለይትና እንታይ እያ ቁጥሪ 3 እዚኣ ድብላ ዘሎ እንታይ ብለና ኣሎ low or no desire for ንፆታዊ ርክብ ትሑት ወይ ከዓ ጠቕላላ ድሌት ዘይምህላው ባህጊ ዘይምህላው ሓደ ዓቢ ምልክት ናይዚ ሆርሞን ፀገም ከም ዘለና እዩ you've got no interest in competing anymore in anything. You're just happy for things to just go the way ውድድር ዝበሃል ድማ ይትፈቱን ኢኻ that they are. Number 5, you don't take any risks anymore. Life's just plodding along as it always was, and you're okay with that. Now, any of these or all of these can be a sign that you've got low testosterone. I was convinced I had low testosterone a few months back, started doing a little bit of research, and there are some things that we can do. Lifting weights absolutely helps. Cold showers and ice. ጽኒሕልና ክንምለሶ ኢና እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ሓደ ካልእ ዓብ ፀገም ዘይተረዳእና ዘሎ ኣብዚ ናይ ቴስቶስትሮን ዓብ ፀገም ዘለዎ ነፍሲ ወከፍና ክንዕርዮ ዘለና ክንርኢና ሕጂ እዚ ብዓቢ ሳይንስን ሪሰርችን ዝተሰንሐ እዩ እዚኣ ጥራይ ዓብ ተራ ክትገብረልና ነዚኣ ነጉድል እንተለና ድማ ኣብ ሂወትና እዚ ናይ ቴስቶስትሮን ዓብ ፀገም ከጋጥመና ከም ዝኽእል ንርአዩ ሕጂ Men who sleep 5 hours a night have significantly smaller testicles than those who sleep 7 hours or more. In addition, men who routinely sleep just 4 to 5 hours a night will have a level of testosterone which is that of someone 10 years their senior. So እዚኣ ጥራይ ኣስተውዕሉላ ድቃስ ክሳብ ክንደይ ምዚ ቴስቶስትሮን ዝበሃል ሆርሞን ርክብ ከም ዘለዎ ትሕቲ 5 ሰዓት ድቅስ እንድሕር ኮይንካ ቀጻሊ ማለት እዩ ፍረ ነፍስኻ እናደቐቐ ይኸይድ ወይ ከዓ ንእሽተይ ክኸውን ይኽእል ይብለና ኣሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ቀጻልነት ካብቶም ሓደ ሰብ ትሕቲ 5 ሰዓት ዝድቅስን ልዕሊ 7 ሰዓት ዝድቅስን ሰብ ክንርኢ ከለና እቲ ቀጻሊ ትሕቲ 5 ሰዓት ዝድቅስ ሰብ ናቱ ቴስቶስትሮን ሌቨል ተዓቐን ናቱ ናይዚ ሆርሞን እዚ 10 ዓመት ካብኡ ምዝዓቢ ክወዳደር ይኽእል ስለዚ ደይንድቅስ እንተለና ክሳብ ክንደይ ነቲ ቴስቶስትሮናትና ነዚ ሆርሞን እዚ ከም ንሃስዮን ንቐትሎን ዘለና ከነስተውዕል ኣለና ድቃስ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ክንቀጽል ኢና ንስማዕ እዩ a lack of sleep will age a man by a decade
in terms of that critical aspect of wellness. And we see equivalent impairments in female reproductive health caused by a lack of sleep. This is the best news that I have for you today. From this point, it may only get worse. Not only will I tell you about the wonderfully good things that happen when you get sleep, but the alarmingly bad things that happen when you don't get enough. So እንታይ ብለና ኣሎ ድቃስ እቲ ጥቕሚ ዘለዎ ጸጋታት ዘለዎ ካልእ ቪድዮ ገይረልኩም ኣለኹ ኣብ ድሕሪት ክገብረልኩም እየ ፕሊዝ ከይትክብራይዋ ድቃስ ብጣዕሚ ኣገዳስነት ኣለዎ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ሆርሞን እዚ ኣብዚ ንደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ኣይኮነን እዚ ንደቂ ኣንስትዮ እውን ጸልዩ ስለዚ ካብ ድቃስ ግዜ ንሰርቕ እንተለና ናብ ካልእ ክንጓየ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ኣደዳ ናይ ዝተፈላለዩ ጸገማት ክንከውን ንኽእል እዚ ሆርሞን እዚ ድማ እናጠፍአ ክኸይድ ይኽእል እዩ ኢን ጀነራል ኣበናይ ዕድመ እናጎደለን እናደኸመን ይኸይድ ክንርኢ ኢና ምክንያቱ ከምኡ ስለ ዘጉደላ ወይ ገለ ጥራይ ዘይኮነሲ ቅድሚ ናብኣ ምኻድና ናይ ሆርሞን ምጉዳል ክንገልፃ ፅቡቅ ኣቢልና እንታይ ይብለና ኣሎ ምልክታት ናይ እዚ ሆርሞን እዚ ክጎድለልና እንተጀሚራ ኣብ ኣካላትና ባህግናን ድሌትና ናይ ፆታዊ ርክብ እናደኸመ ይኸይድ ሓደ ኢሬክሽን ዲስፋንክሽን ከምኡ ድማ እቲ ብፍላይ ንግሆ ክንትንስኽ ኣለና ደቂ ተባዕትዮ ማለት እዩ ብትክክል እቲ ናይዚ ሆርሞን ዝፀገም ከም ዘለና ኣበይና ንርኢ ንግሆ ክንትንስኽ ኣለና ዝኾነ ወዲ ተባዕታይ ብልዕቱ ተበራቢሩ ይፀንሕ ንግሆ ምድሪ ማለት እዩ ሶ እቲ ዝለዓለ ሌቨል ናይ ቴስቶስትሮን ንግሆ ስለ ዘለና ኢንፋክት ብዙሓት ኣማኸርቲ ናይ ፍቕሪ ርክብ ናይ ክልተ መፃምድቲ ኣብ ንግሆ እቲ ዝበለፀ እዮም ዝብሉ ምክንያቱ ወዲ ተባዕታይ ዝበለፀ ሆርሞን ናይ ቴስቶስትሮን ዝለዓለ ንግሆ ስለ ዘለዎ ስለዚ ንግሆ ፆታዊ ባህጊ ዘይስማዓካ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ካብቲ ቀዳማይ ምልክት ፀገም ናይዚ ሆርሞን ወይ ከዓ ድኽመት ናይዚ ሆርሞን ከም ዘለካ ዘርኢ እዩ ይብለና ኣሎ decreased energy and strength ከምኡ ድማ ጉልበትካ ይኹን ሓይልካ ኣዝዩ እናደኸመ ይኸይድ ሞቲቬሽን እውን የብልካን ማለት እዩ ከምኡ እውን ናይ ሞቲቬሽን ዓብ ርክብ ኣለዎ ምስ ቴስቶስትሮን ሆርሞን ዝኾነ ነገር ክትገብር ሞቲቬትድ ኮይንካ ሞራል ዘይብልካ ባህጊ ዘይብልካ ከምዚ ተምሳጥነት ዘይብልካ ተኮይንካ ፀገም ናይዚ ሆርሞን እዚ ከም ዘሎ ከነስተብህል ንኽእል ወይ ከዓ ቼክ ምግባር የድልየና decreased muscle mass ከምኡውን እቲ ጭዋዳታት ናይ ኣካልና እናጎደለ ክኸይድ ከሎ ዝነበረና ጭዋዳታት እናጎደለ እናጠፈን ክኸይድ ከሎ ምልክት ናቱ ክኸውን ይኽእል increased mass fat ከምኡ ድማ ስብሒ ብፍላይ ድማ ኣብ ከብድና ስብሒ እናወሰኽና ክንከይድ ከለና ምልክት ናይዚ ሆርሞን ካብዚ ሆርሞን ስለ ዝጎደለ ጥራይ መፅኡ ይብል የለኹን ንዑ ከተንብህ ዝኽእሉ ነጥብታት ኢና ንርኢ ዘለና ከምኡውን decreased bone density ኣብ ዓፅምና እውን ክረአ ይኽእል ናይ ሙድ ቀልጢፍካ ሙድካ ናይ ምብልሻው ድማ irritability ብቐሊሉ ክፅሎ ምኻል ከምኡውን depression and difficult concentration ስለዚ እዚኣቶም እውን ከጋጥሙ ከም ዝኽእሉ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና እዚኣቶም ደጋጊምኩም ረእይዋ እዚ ምልክታት እዚ እንተለና ማለት እዩ መዓስ ክጎድል ይኽእል እዚ ሆርሞን እዚ እንታይ ክግበረሉ ይኽእል ክንርኢ ኢና ሕጂ let's have a look into this. Testosterone part 1. Number 1, age. Testosterone levels decrease as men age. In fact, after the age of 40, testosterone levels decrease anywhere between 1 to 3%. So, هذا كابتي testosterone ناقودله زخيد مس عدميو. أبدك تبعتيو دحر ربع زجمر كوينو أب كبر بعتات نيو ناقودله زخيد. لذي أمانة كها مستد بدرجة كم ولدو ناقودله زخيد زلا بمقبم بقال نتصلو زلنا. እዚ ምጉዳል ድማ ያጋጥማሉ ካልእ ብቃታ ክንቅይሮ ንኽእል ከረየኩም እየ ግን እዚያ ምስ ዕድመ ዝተሓዝ ምዃኑ ክንፈልጥ 40 testosterone levels decrease anywhere between 1 to 3% per year. Number 2, stress. When you're stressed, your body releases cortisol, and cortisol inhibits the production of testosterone in your body. So reducing stress can improve testosterone levels. ቁጥር 2 again ደጋጊሞም ከም ዝበሉና ስትረስ ጭንቀት ተለና መዓዝ ዝጨንቕ ነጥብታት ኣለና ካብ ነፍሰ ጀሚርና ማለት እዩ ብስተኻለና መጠን ሪላክስ ክንኮነሉ ንኽእል መድረኽ ወይ ከዓ ኣጋጣሚታት ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ምክንያቱ እቲ ስትረስ ነቲ ናትና ቴስቶስትሮን ኣፀቢቑ ክሃስዮ ስለ ዝኽእል ምክንያቱ ስትረስ ክህልወና ከሎ ኮርቲዞል ዝበሃል ካልእ ኣንፃር ናይዚ እዚ ቴስቶስትሮን ንኸይፈሪ ኣካላትና ነውዑ ንኸየፍሪ ዝኽልክል ስለ ዝኾነ ንስትረስ ምፅባቕ ወይ ከዓ ጭንቀትን ስትረስን ምውጋድ ስትረስ ዝገብረልና ኣርእስትን ዜናታትን ሓበሬታን ምውጋድ حبريتا مستوهبكا كتستوعب كتكلالك تقلاتيف كناب ستريس كتوسدي يبلكان. Number 3, sedentary lifestyle. Men who watch TV for more than 5 hours a day have lower testosterone levels than men who are more active. كومبرما كوف زبصحو عينت لايف ستايل بفلاي اب تلفزيون
اب كالي زخونه يكون زي ولا ابز حج نبرلو زلنا زبن اب اوفيس نسرح زلنا كم بعالانه بزح كوف سلنبل صلوا كلونا خم زغل اتواي معالتاوي اكتيفلي كننقساقس غزيا كنهب كنكلالنا سبورت نغبر لنا انا دحر فيديو مقباري بزح غزي ووك نساعات نربع 4 دقائق 3 دقائق ويزر تفكير لنا مالتيو ووك يخيد نوح مالتيو سدما نتاكلاتين قساقس رايده كونس ندقاس عبط مسلو زلو الزون كنسعلو لنا. Number 4, being obese. Men who are obese have lower levels of what we call sex hormone binding globulin. And so more often testosterone is converted in the fatty tissue to estrogen, meaning there's less testosterone available for your body to use. انتهي تبلنا لا كومدما obesity سبحي كما تنلعلي ويكا أكالاتنا BMI ناتكم BMI بهالميجر هالو ميزانكم قومتكم اليوم اب جوجل كيتكم BMI ماس اندكس كلام دحريلكم لينك خمسكم يخيل ابو ميزانكم قومتكم مسحبكم تي اندكس ناتكم كنغركم خل سلازي نسريكم عند حرب السبح لنا خوينا باكالاتنا انتهي بلنا له اكند تستوستيرون اوستروجينز بهالكال هورمون كنقبر نجمر እዚ ድማ መሊሱ ካብ ደቂ ተባዕታይ ካብቲ ናይ ተባዕታይ ባህሪ ናብ ጓል ሰይቲ ገጹ ክቕይረና ዝኽእል ንዓና ነቲ ሆርሞን ዘድልየናን ዝሕግዘናን ኣይኮነን ይብለና ኣሎ ካልእ ኣብዚ እዋን እዚ ንገብሮ ዘለና ሓደ ዓብ ፀገም ንኣወዳት ብፍላይ እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ክጠቕመኩም እያ ፕሊስ ላይክ ግበርዎ ነዚኣ ንርኣያ ሕጂ Because these 5 things will decrease your testosterone levels. Number 1, pornography. Frequent masturbation and pornography have been linked to lowering men's testosterone. Can cause a lot of performance anxiety, ED-related symptoms, and a lack of motivation and focus. Number 2 is زي pornography ዝበሃል ጾታዊ ርክብ ብፊልምን ብተፈላለየ መንገዲ ኮንሱም ምግባር ኣብዚ ሆርሞናትና ዓብ ጽልዋ ኣለዎ ሕማቕ እዩ unhealthy foods. Avoid processed garbage food with a long list of ingredients. The more unhealthy كمون زي processed food ዝغሉ ኣብ ማክዶናልድ ናብ ገለን ዘሎ كمون ዝተዓሸገ ምግቢ and the fatter that you get, the more estrogen you'll have as a man because fat tissue contains estrogen, decreasing testosterone. Number 3 is staying sedentary. Sitting still for hours and hours upon time will decrease your body's blood flow, absolutely stall your body's ability to produce more testosterone. Number 4 is drinking alcohol, more specifically beer. The hops in beer actually contain what is called phytoestrogen, but basically mimic what estrogen does to the body. 5th and final thing ቁጥር 4 መስቴክ አንድ ድማ ቢራ ነዚ ሆርሞን እዚ ዝጻባ ስለዝኾነ ከንጠንቀቕ is zero ambition. Lack of competition in a man's life breeds low T. Without that ambition, that fire to become better and strive to be more, you'll be one of them low T soy boys, and I don't think you want that. What do you think about this list? ቁጥር 5 ድማ ዝኾነ ነገር ኣብ ዝኾነ ተወዳዲርካ ክትዕወትን ንላዕሊ ገጽካ ክትከይድን ድራይቭ ተዘይብልካ ወይ ከዓ ኣምቢሽን ተዘይብልካ ባህጊ ህንጡይነት ናይ ቀዳማይ ወይ ከናይ ውድድር ተዘይብልካ እዚ ሆርሞን እዚ እውን ጎዲልካ ኣሎ ምክንያት ደቂ ተባዕትዮ እቲ ዝለዓለ ቴስቶስትሮን ናቶም ኣብኡ ስለ ዘጓዮ ናይ መወዳእታ ክትሕግዘና ትኽእል ምኽሪ ካብ ዝተፈላለየ ብዙሕ ዓይነት ምኽሪ ስለ ዘሎ ነዚያ Best way to build your testosterone levels to a perfectly healthy level. Well, there's 1,000 different ways that are offered to us from the medical world and the natural world, from herbs and supplements and all like injections, and wow, all of them are so messed up. The only testosterone that you and I want in our bodies is the testosterone that we manufacture. And number 2, proper ways to build testosterone is ብዛዕባ እዚ ቴስቶስትሮን ኣብ ዝኾነ ሪሰርች ተኸይኩም ዘይተኣደነ ሆርሞናትን ሄርብስን ከምኡውን ሳፕሊመንትስ መሊኢሎ ብፍላይ ግን ክንጥንቃቅ ክንክእል ኣለና ስለዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣካላትና ባዕሉ ከፍርዮ ዝኽእል ኢና ክንደሊ ዘለና ቀንዲ getting proper deep sleep, number 1, and number 2 is intensity training, where you put your body not like a drone ጽቡቕ ድቃስ ከምኡ ድማ ስፖርት እዚኦም ክልተ ካብ ኩሎም ክደጋገሙ ሪኢኹም ኣለኹም in cardio, where you're doing sprints, you're doing intensity intermittent training. That will build testosterone faster than anything you could ever dream of. You don't need any of the supplements. You don't need any of the injections. Get rid of that stuff because that is interrupting your body's natural ability to place your testosterone levels at your optimum level for your particular genetics. Exactly. ስለዚህ እቲ ተፈጥሯዊ መንገዲ ክንከተል ስፖርት ንግበር ንደቅስ ጽቡቕ ኣመጋግባ እኹል ፀሓይ ቪታሚን ዲ ምንቅስቓስ እዚኣቶም ተገይርና እቲ ሆርሞናትና እናተመሓሸ ክኸይድ ይኽእል እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ፕሊስ ናብ ኩሎም ኣብፅዕዋ ብፍላይ ብዛዕባ ዛርእሲ እኹል ሓበሬታ ክህልወና ስለ ዝኽእል ናበልኩ
لو ما بزخودي ناتكم ريتو ناتكم حسابات ناتكم فيدباك ناتكم ريتو اب كومنت سكشن قدف نابلكو كسانا بتكم اب كالا رسكسا من رغب تصبغوا تشاو اب هيوتنا سربة تخاولو تخنجبر ندلدو امبار ندلن تخينا لزن سلسة نكتل مجمريا يوحد بزاح جنزب كاب بانك بنات أنا تبانك زقلقل زلو نعخان خقلقل اب ستوك ماركت انفست برو ويا كريبتو انفست برو الزقن فليت كان على لي خان بوحس من قد تاخذ قبرن تخيلكا اتزبلت ايو قصر خلته درس راح كانت مرتخان عكند تيفن يوتيوبن كالن غزيخا تباخن نعاخا خطق كاز نصبح من قد عوت كونه كاز كلتات نخته معبل مصحف من باديو كورسات موساديو اب انترنت ريسيرش بغباردو غزيخا تطقملو تاسال سيت دما لو من عاخا صباح دما ندك خا كون زغل بيزنس دي غزا اب افريكا كجزء وطني هالخا نزي من قد زك حجزنا زغل استفلاليه كورسات لنا اعطيكم بريكم حبريتا وصدوا برقست ما تطقمكم يخل